lang chole na bonunil ha pha so bison ne ka hil na ho cho avelin in dong kitan tu chungwang hi sei da taute video lui ho chu kan atam zo kan post dei ta ama hi akichip na hi video hi siam tam te ding ti dan hin aki sei so ho zo siam avela an segin avel vela ta repeat ki bol ding ita om pha na hi video lui ho zo cho kan koi ding hin la don but neong in nei ki de hil chit neong in nei ki de he hil chit lon ki koi pon te ma he na he je chun chi video hung sao lo de hin cham khat ni ne ki gin piu na bon win ngai pan taw ta le thila in thuta sei izin thuta sei na ti la in thuta sei ti pa asei lo be da na za na ke zo in ngo ke dai tai pi pian sem ngai ki ni ti we a satan hi ima a hi lo dan pathina dinga pat bible ayong izat ve ki pansa pathinin satan hi wantilan hin pathinin so to lian ne bowe satan chu ima cha hi lo dan pathinin bible ang pathinin lagaw bo man cha dara bona ki sei pe ma tu chan gya hi satan chu pathin to ki vop min na ko da iti ki vop thei dong pathin chu sim pa chula thu ki sei hoyong hi a he koi le le a thila de bal ching khulam su ngol pa he banga he nangol mi tu sei hei kon le le chunang nei cho kin ka sei chu ipi ham Satan anato alung tup thupi pen chu pathin le thil si mo su khanding pathin lim le mel alopi na zo si sial manga mihim ho le pathin ki khansa hu in na thua ko na pui mangding ki pana nei sa loading alhagaw hin hu su mangding pathin le mihim ki khansa ding ki chu Satan na to thupi pen a hi chule atila bula pa na hi tidinga chu wanui pumpi a hin lep hla a hi chu wanui pumpi hin lem hla pa to chun pathin a ki wok ngai po in na tong khom him ngai pon ipi condition yong le pathin na tong khom ngai him poi pathin Satan chu amang cha in thu pha phung ding elo le mihim te hin na ding elo le nam khat chi khat le phung khat no hin na ding ki pa na ding thu pha phung ne asol khangai him poi tia ka sei pi eng chu na za chana thu he koi le pa nami hi na hi mi pi to ji hi tango satan in itia thu pha a sei le a ka sei ding aw na sei ki na mi cho chu ka sei he na thu na he koi le ji ho he na thu sei satan lung tuk thu pi pen mi hem le pathen ki khan sa a lhagaw hin kho su mang dinga wa noi le sit a hin lep hla hi chi satan gal na ti chu pakai ji sun calvary cross ana zo sai tlong tu anang in pakai ji sun na ta san le satan sunga gal na zo di chu la hilong hichiki sanjong chu na het lo lai ja ai elo le na ki het mo sam la ke pon na ai tai na hi ti hil a hil ha jong nei hi e na het ai tai e wanga video sim na dinga view mu be na dinga cho avel ve lai video ma sang chu kan hil nei tai ayo pale video chu kan post din na chule pathin le satan ipidinga na to khom dinga na sei jing ke ham ka ti cho pathin zo chun satan thupi anei le satan in apel thei dinga na gel dan ham pathin tha nei na chu satan chunga lo dinga na gel ham pathinin thuan pi le satan ki san na pel thei lo cho job chungai het tau chula satan ko ma chu job hin khona la lo de heti hi chu satan le pathin chu ki banga hi ai le ka sei ta cho masanga video masang kan se job chu thai le ki chai ta cho e banga tha lo pi chula tu pi dung zo cha pate ma e banga job hin kho la lo pi chula pathin thu ngai chula pathin thu pi ani chula chule pathin hat chung nung he ka ti chu hilai ta chu ji cho nang satan chu pathin sanga hat zo ana gel ji na boi na chume ka video lui na hin dop lut hi chi video lui a ko na chu itiam edit ana ki chip le ana hi ta na bol ja ke ma jong video lui ma kan ja de tu chung a velin sei ki tapong na video lui a ko na kan hildi ne hoita na nga yo a vela sei dingin hin le sei ki ta hin ji tu hi izat ve nan se ai izat ve ka hildi nei tam tu ai ve diu hi mark bung khat chang somni le li le somni le go chan tam ta he thila in tuta asena a condition he thuta asena ding cho hilan ga veo te le Nazareth Jesu nang le kei ho ikim matnau I umem isumang uwa hung na him nang ma koi na hi kahenai pathina kon athing chu na hi ati KJV English ga simo teo let us alone what have we to do with thee thou Jesus of Nazareth art thou come to destroy us I know thee who thou art the holy one of God azo se ham chu thilana sei jo ai chu o ki tholle le pa ai chu azo se nei sa dan ham hong ki gel ki no Bible ki ji ho ki sei hin nang Bible pan lo bai theologian ki hete palanga til source in ki la jing ke jo ele hi chi chu iti le hun ain sei pat jiam ana ve ki taw te le hi jin ne na dinga chu 1 John bung li chang li sim ngai we kacha te ho nang ho pathina ko ne hiu a hin chule hi ti ho chu nani zo wu a hi tai aje chu nang huwa umpa chu wa noya umpa sanga chung nung zo hi
because greater is he that is in you than he that is in the world hijita san ho pathin nei ho ma sanga ju thila ki sel thelo he pakai su krista ma sanga ju thila in thuta sei zui hon ta san nei ta thila anno do ki go rong chu ele koi ho ma sanga thu zo sei ju am he nam pathin nei lo ho ma sanga thu zo sei ju zo nang ko ma chu hung sia thu zo le nang ngen chan hong sei bi ju hin tin na a pathin ta san lo nang thu na sei po pole thila dom sang nei ke chu satan la lit na bo na sei in pathin to ki bange po nan ti jin hi chu hui la ko na pathin no pi dam pathin no pi lo chu thil ho ki chip na bep nei di cho ha hi chi video luya ko na chu ne het thelo wai le bible chang nan beginning o hoi tan ki ngai o ho ki not thilal ho ki not pa ne avela do lo dinga kan se te o hoi tan na ngai in mark bung thum chang som la khat thagao bo cheng si jong chun ama amu chanun anga abo khuman nang pathin cha pa chu na hi tina samji wi na hi ajo wa seu ham thagao bo ho chun mark bung thum chang som la khana chu ajo wa sei da na gel hamo hi cha hi na lungal hailo le matthew bung ge chang som ni lako ga vekino te matthew bung ge chang som ni lako hi chun vewin amani chu a auza alhonin nang ma pathin cha pa jesu nang le kei ho ipi ikimat naw umam nikitip hin masanga ei bolgim dinga hunga nahim atilhone ajo se hon ham ajo hena tidan ham thilhona ta asei chula video luayang chu iti ka na sei ta koi ho ko ma ta ase ka ti ta o ki tholle le pa ka sei loi sei sa pa hoi tan ngai kino bible chang khat nan pikining e o sol cha bung som la ko chang som la thuma pat som la nga chan hi chiang hi masanga video lui langa chu kana sei sai tan vel sei kining o chuin juda wa ve doi the ma ki ve koi hamin lagao bo vop te ho chunga jesu min apanun polin athu ahil jesu mina thu kape nahi atiwe chule juda thempu pi pui skiwa chate pasal sagi ho jongchun chutabang chu abolowe ahi wangin ji somnanga nain hoitan ngayo lagao bo chun adon bunin keiman jesu ke henai chule pol jong ke henai nang ho koina hiwa mati azawa se hidam nang banga zo se hiya lam ho lagao phlong chon ho chal hep chawai di ta chulna ewa noi lang chu sim le chu ni pitiam ne he chula tua achunga video lui le tua bible chang hung ki pi ho chu na za na chuna na za tai mo ki tholle le pa hichi satan le lagao phalo hon pathin aki cha danu chu athu pe chu itia pela iti athu pe chu nitlawa koi du ham nang gel tango negial do lo ham le pathin chu thani lo na kai na koi dan ham hichi pathin hat chung nung chun na lagao phalo khat ko ma gache in lang hichi nam mi te naga su gen thei ki go hichi nam mi te am ho ko ma naga chi ding naga ki phone ding na bol na to ding ho chu naga sei ding eti le lagao phalo chu da kon be ding na gel na lai dan hamo ele na pathin nang pathin he dan chu pathin chu hat chung nung hi zo tlo pu chula van le se den si mai le thil hoyong chu ama nu ya hi ti na chula inge hawayo pale wa ban sei ki rontre calvary cross ha pakai jesun satan gal azo zo wa panana lagao theng pan pi thing pi mi ho chun pakai jesu mina hi satan ho thil ho lagao phalo ho chunga tha ne cho hi chu ki het tang anang pathin nei lo anang lagao theng pan pi lo chun ba i pine het di satan na dop sangwal cho na dop sang chana chu pathin na niaw sa che chume ban ga ngai ki no tele ai wanga pathin chu thil lo si sim pa hi thil ho yong sim pa hi satan jong a sim pa hi ya cha man a sim pa chan a de man cha thil ha jong a man cha satan jong a man cha the hi ta sei do pa chu na pi nu chin khulam hi chi hin su ngol pa nang chu na hi hilong ha asim pan ade aman cha zina hele bible ga ave ote bible hina bible pangtongo iti dana bible na sim kha lo ham gati ki thole le pa tua hi bible in vet ki de te asim pan ade aman cha the man cha lo ham bible ni pia sayam o ama se be nai vet diwa ka de chu proverb bung som logop chang li sim taw te le paka in thiljo se ama dinga asem hi henge migilo te jeng jong ni kho phalo ni a dinga asem hi hecho anaki melchi o migilo te hi satan man cha ho hi chuna e wanga hechi ipidinga asem ham ni kho phalo ni dinga asim a hi kiti he o pathini na man cha dinga asem he kiti a phaina phalo ele genesis bung som nga chang som ni ga vekinote genesis bung som nga chang som ni a hin nang ho wangin ka chunga hi thilgilo bol na go nu anahin ahin la hichu pathenin tu ni khoa banga ngeya himi tam ta hin kho hu do a om na dinga aphadinga na go hi zoi joseph chunga aute honi piana go ham
ti het o hin e wanga hi chiong chu pathenin anago de he ti cho na mi tam ta hu do na dinga pathenin anago de he ti cho pathen thil go ne he ki ti cho na henge abana aisaya bung som li la nga chang sigi ga ve kin otele keiman khowa ka gong do in muthim jong ka seme chamna ka semin sit na jong ka seme kei pakain hiti ho zo si hi ka bol hi hicha chun sit na jong ka seme ti o english ha chu ve nai le and create evil ki ti he asi hin lang apha yong le asim pa chun ade dia man cha he hi bible ang chu ki mu he ele tu hin job hin ipia sem ga ve ote job satan su gim pa job na pathin muchin pan ipia sem ga ve ote le job bung som li le ni chang ni nangin iza kai na bol theizin chule nalungai to zo se chu I machan adal tan theilo a hi ti ka he job in pathin amu pathin in jong job chu angai lut ta angai lut ai ta chu satan chu apatet dingan sol cho ele hi chana pathin he pan jong chun nangin iza kai na bol the ti cho atua nang satan bo ni hena pathin ni he lo ja hi pathin ni thil bol the dinga na koi lo cho ai ta hi asim pan ade di amang chan te ti hi chen ta san theilo chu me a pathin ta san lo chu ipi ba na sei dam Daniel bungli chang som thum le nga ga ve kin otele hi chi hoi ta na nga yo chule leisi na cheng ho zo si chu imacha hilowa sim a hiwin chule aman wana galsat mi ho la le leisi na cheng ho la alung dei lam abolin chule kuima chan ama khut akham tang zo poi chule ama henga ipina bol ham zong ati thei po na hi na za mo ki tholle le pa I jong ki za mo sa kit nei tam sa paunan simping e o and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing and he do it according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of earth and none can stay his hand or say unto him what dost thou kichi lo ham na van le ya vana ngo ti cho vana gal sat mi ho la le vana chu kui to gala sa diong kichin jing to long vana gal sat le le sit cheng ho la alung dei lam a bolin ati cho alung dei lam a bol chu me man na ele bible chang nan simpi kininge Colossians bung khat chang som langa pa som la segi thumakaya chu Krista ama ta le anato kiti he na som langa chu simpan daw tele ama chu mu theilo pathin lima uma hin thil sem zo si la apeng ma sape na hi aje chu ama chu thil zo si ki sema hi wan chunga hi hen leisit chunga hi jong le mu thei hi hen mu mo hi jong le ngayo lalto na hi hen vai hom na gam hi hen pi put na hi hen tha hat thu nei na hi jong le thil zo si ama sem hin ama adinga ki sema hi chule ama thil zo si masanga an jing sap pe a hi chule ama chu thil zo si so hi adang jong bible chang tam ta ome hi cho isim hi cho bible hin na sim do kha lhom eloi le hi choi na sima amin mei me ki se bo we satan chunga thanei pon te na ti na lai da ham satan chu nang gel da na chu pathin masanga da na gel ham elo le pathini na sima ya so to le bu cho satan chu ka sei ta chu me abul la ngayong chu hi chun iti pathin thu pi cho anal pe elo le pathin tu pi cho pal ke jing ke dinga na gelam o ki tholle le pa satan chu dom sangwal hi in na pathin na muneu che che de ka ti chu hilai ta chi ji chu nang lungdon na hi adang hilo pi concept of free will chu nang gelda na hina wanoi le se na hi aphalo tam tam je satan in vai hop na ti chu hilo chu concept of free will chu he long mi hemin choice nei chu la free will nei chu me chon sit bol ho khun satan lung lama bol chu hi chu pathinin jong a free will je a khuna hi cho kho phat a pi chu a ko jing ke chu alungan hei kha leo tia aji chu pathenin jong ama ho ho khu choice a pathin free will ana pathin adei hen zo di wa dei zo adei chu me ai ta khu a ko jing ke chu e wanga pathin ko na chu zalo ki sa a satan chon sit na satan lung lama bol bol ho chu chon sit na chun thina lu tho tho di chu ta sa in kho wang chun pathenin force ta in kathun nung in ti hi beta concept of free will lai ta chu ki sei cho satan wang chun a pui pui di thina lhun di thu tan ni kho wang le chun pathin na thuan tan di chu na ei wanga hichimi phalopa migilopa hi concept of free will ki ti he o hichimi phalopa migilopa chun alungan heya hung ki sia pathen a hin bel ni kho chuna satan in alona ji het ki talo di jo pakai jesu an ta san ni kho pakai jesu an din pi aung pin thal hagau thing in an din pi ni kho pa satan chung zo a tha nei di cho hi chu he tango wanoi le se na mi chon si di bai cho satan in ai ta khu mi lunglam ta khu mi hep le le chu me ai ta chu satan lin hi lo cho mi hem zo na let sa chu me nang le kin i let sa chu me pathen zo let sa tang pathen lin che che di sei zui hon jong na pakai jesu krista ta sanwa pakai jesu krista hildung zu ya chu pathen alit sa jo chu satan na chunga tha ne
aban ban yo in sei ding hin na ichi concept of free will chu confuse ita concept of free will ya chu satan lien chom hi lo pi nang in na let sa bo chu nang let sa da tang lien lo di chu me pathin lo pi na le thane na zo chu bui pi la chun satan chu pathin noi lang pya om bo chu hi chu nan he do ni kho chu na pakai ji su mi na achunga thana nei di chu me nang in jong ban ngai ki taw te le sei thila in thu ta se hung ki gel ki no na za ta chu na chu sei chu thilan zo sei bi ham hung ki gel kit no na ti chu na za chu na thilan jong thu ta sei nai thila yong ta san the nai hin ta sanin tia nei zol na hi chu ko hem thilha le pathin na tong kho ma sei do pa chu ke ka ya nang ni ya nang le nang na ki gel do thiam reasoning hin yau khat be na nei thelo ham o gulpi banga zon chi he no na itu sei sa khat sei lo be ta bang da na he milu am gut lo di chu na za hi chi ta bang na hi na sei saw jong ki mial chi but lo wa to lo hong khong pe ni ho cho pathin to thilha ki wap ngai poi na ti to chun twan na sei chi kal di le ta cho reasoning bol tang na tu sei hi mi chinga gi gel ni hi lo ham chalpu nangol be se ya chalpu ka ti nei chu hey ha ki chi sa pa o thila thu sei thilan thu ta sei na bible chang hi za chu na ki vet sa ta hui lang na ngai ham abul lang ayong chu ki se tan hi chi video chu ong ki tha post ki jola be ai ki din na ichi video masang hi chi izat ve ka se bible chang a ki mu chu la na ta san ham na bible chu ipi bible na za ham tua ai hon bible iza pe no hi lo ham na bible chu mark matthew luke eloy le sol cha na to ho lo ham thilan ipi condition na thu ta siam hi chu na ki hil chana ita nangol chi ham uchal pu thokinot thilale pathenin na tong khom me naga ipdinga thilale pathin chu na to khom dhama pathin thu pi chu thilan iti isu nitlawa koi do ong pathin chu hat chung nung chula pathenin thila thu pi nei le nuple daum lo ana thila chu pathin thuwa nung chu hi chi ki se hi hoi lai ta hin he thailo hamo chalpu thila chu ipi ya pathin to na to khom dinga na sei jing ke hamo thila chu na mu sang na chu hilai ta chu ki sei cho thilan thu ta ase ayuwang chu tampi se wai ta na chule gulpi banga zon chi ko ham invet diu cho video luya ivet kit diu chu me ka thu sei ho hi iti na hi koi le lem chong chi invet kit diu chu me an ki ngai ki no hoi tan thilan thu ta ase na ho bible ki simdo a ki sei he hi chi ke man ka pat thuai poye chule ka thu sei ong chu ka ki mel chi nai nang zo ina la na hei koi le he na ki hil na ho be hi ngai tango ki thol le pa hoi tan na ngai yo bible line vet ki diu he thilai lo le satan ho khoni ti phane thu ta an se jiu ham sol cha bung somlogop chang somlogop ma pasa somlegit hi ti na hi taw na muna chu ka chewa hi le lhagaw wop so nunga khanin ikito piwin ama chu khunung thu so ding aseya apakai te chu aphat chom sa le jing hi apakai te master ho na 17 ama chun pol le ke ho ei zui le win hite ho hi chung nung pen pathen so te hi ve so cha na lampi nahung hilo hi tin asam jingin a hi kholo vok nun a se he o chi azo se ham pol le sila sunga cho azo he na hi che bible version hi ka ta san point ti dan ham thila chun azo se lo pi cho e wanga 18 na khun beta ama ni chun chutia chu ni tam ta abola hin a hin pol alung phamon aki hein lhagau za chun jesu christa mina ama nu sunga ko na chu hungdo dinga thupi ka thupi na hi ati chuin chupe ta chun apot do pai jing ta na hi kui ho ko ma thu ta siam thilan pathin nei ho ko ma nangin pathin na neyam thila dom sang pa chun iti pathin na nei da ham evangelist ten in aneyam henge ai ti ja ma ni ko ma thil hon zo sei thailo he kichi long elo le hilai bible jang so di point na ti ham nanangai na amo chalpu ki tholle le pa o dragon satan lepla pa satan ninga panla pa pathin le thila in na to khom ham thila zo chun na pathin tu pi anit ham big difference o ga ve ki no te o bible jongin het namo theologian ki hetia hi cho ki sanayong hi manipulation na bol le ele hinge hita chu thila amang khap poi na ti ai le first samuel bung som logop chang som le liga simote hitina kisune ahin la pakai hagau chu sola konin achi mangtan chule pakaya kun hagau gilo khanin asugim tan ahi KJV version achi ta kisune but the spirit of the lord departed from Saul and an evil spirit from the lord troubled him ele hisla chu pathinin hagau gilo man cha lodan ham first samuel 16:14 hina tha san lodan ham pathinin thila man cha he tu changya chi chu na sei na lai ham na ta san lodan ham chi
pathin man cha chula bible sei sakit taute o anangai kin o ki tholle le pa bible la sei ho o kin ka sei poi bible ai ve diu chu judges bung ko chang som ni le thum ipiding an queen an solham ipiding an solam an he o pathinin abimelek le sechem mi ho ki ka al hagao phalo a hin solin chule sechem mi ho chun abimelek chu lungthim ki ta lo ta in abolun nazana mo ki tholle le pa queen an solham pathinin ipian solham hagao phalo ne ta juna ele hita chu bible in sei ta na sim do khalo dan ham pathi tua hi chi video luya chuna hingel tang hoitan hin sei tang bible laum cho hi chi bible chang huwa chu na ato khom ham a hi lowai le pathin thupi dungzoi al hagao phalo chu na to ham hingelo leng pa le sot tolte ni chu iti ki vop thei dinga na sei sing kiam ka ti cho leng pa le sot tol le chu iti ki bangding ham asot tol le ho chun leng pa thupi anit lo le go na hung chang diu cho he tongo hi chu chu me aki khi hon na chu satan chu nangin tha na pi le bo tha nei di cho na pathin pa ta asan chun tha nei hi be ta video group lang ka sem ta video akhat na pa sai chi ka sei chu hi cho chu lan na pum sei do pon ele bible hung ki pi ho hi iti nan explain dam hin explain ho hi chu na akit phale nan sim pal avel vela sei ding wang sei ta hi o a video lui ho ngen chang tai tu chunga hilna nong ki nei hoi o chulena hi chi satan ai lo le ichil hagao phalo ho leng pa na ama ho leng pa hi chi satan chu pathen nu ya om na ga ngai ki no te o chi video lui ma ma he ga ngai ki no te satan chu ki bui pi ipon na satan chunga ga zo na chu ki bui pi he tu a jong nang pakai su krista ka ta sane na ti le pakai su krista na bol sei ju na bol thila ho chunga na tha pakai su krista thane na chu na het thei ngai he hi chi chu ki bui pi he anangin pathin tia alangkana thila lagao bo vop khanjong chu na taw pi dam lo le na ta san na chu i ma cha ta lo bi chu la ai tia chu thila na dop sang chu la thila bo thil bol thia na ko ya pathin thil bol thia na ko ta lo bi chu la na ga chu na to chu thilan tu ta sei thilan tu di sei kiti hi na pi no gul pi ho no ko na zil do in bible ko na zil do i ma cham lo ai chu bible hi ta bang thu cha hil kha lo ha he chi hi achunga bible chang ki pi a ki sei chi nei ta na achunga cho na ki anvel ngai ki no hi video ma ma he o e chu a hello ben ga om ki hi o aban cha lo te le lechilaya thila de eval chingkulam su ngol pa tu sei ngai ke to noi chano mam cha pakai su krista masang jo thila in thu ta se yesu krista masanga seten thu ta ase ti jo ai le chinen sei pi nge ngayo thilangol pa mak bungge chang som thumle thum ai lo le som thumla khat ha pa na isim pa na hi le yesu krista k bolgen thaya ahung thia ni thumnya tho ding tu simo sei juite ko ma sei pi jo ele peter hi chu da hi ta bang ko hun sa lo de he ti ta banga thu se ya yesu chu hlamun be ki sai jo thu ta ase hi jo ai ma yesu pin se ya nangin ta salam thu na gelin lagau thu na gel poi ka ko ma ko ni pot do in chi mangin setan tia a phoi jo pakai yesu krista masanga setan in thuta ase he na ti cho thuta sei pa chu ipia yesu krista in setan po do na ti ham henge aphai ki pa me bible chang hi chi nan la do chuna aphai nan hil chi ning o na theology na simla hi chi thu simi iti na simham la khe pon tu ma ma chu na sei ta chula ta salungel ki ti chula ga simpo po te o bible cho mark bung ge chang som thum le khana pa sa som thum le thum chan he o athuma kai chu jesun atho ding le athi ding a sei masa na som thum le khat chuin aman ama ho chu mi hem chapan thil tam ta atho a vai po upa ho le them pu pi pu ho chule dan thu sun ho pam pa ya ding ki thana chule ni thum zo le tho do ki te ding a hi chu a hil pan ta na hi aman hi chu phong ta a ase hi hi chi chun peterin ama apui do in a ho si ta na hi a hin aman a ki hein sei a sei zuite aven peter chu a point kanung lama chin satan nang man pathen thulam gel lovin mihem thulam jeng na gele ati pathen thulam gel lovin mihem thulam na gele o hi chu he pathen thil gon khat chu mihemin na question a bol thelo chu to a peter jong chun na a mihem ata salung gel hung po do cho apakai jesu krista ngai lut wal ja cho apakai jesu kristan ato ding ahung thil na ahung to ding ho asya le hi chu ngai lut na zala chu hi thei pon te hi sa pong e te ko aga pho cho ele pathen chu len jo ham mi hem len jo ham nangin gelo pathen chu len jo ham mi hem len jo ham pathenin thil khat agon le aji nei dinga gon mi hemin thili zat gong jong le chun pathen thil gon chu het thei lo chu bible jang in sim do diu cho che
English akuna the divine mission of the cross kiti hinna. The divine mission of the cross in Christian theology. Theology aum he cho centers on the redemption through Jesus' sacrificial death, fulfilling God's plan to reconcile humanity to himself by exchanging sin for righteousness, death for life, and condemnation for salvation through a great divine exchange. It signifies Christ's immense love, satisfying divine justice, and offering eternal life, blessing, healing, and adoption to believers who accept this gift through faith, enabling them to follow his path of love and service. Hichi na Peter in a head palo cho. Na Peter in jong ngai lu ja sei cho. E wanga hichi divine mission pa cho, divine mission of the cross pa cho, an question ta cho Peter in. Hichi a question na cho, Satan in pan an lading pakai Jesu na head cho. Ai ta Satan kanunga china ti chu me. Mihem lunggel hi pathen thilgon le mihem lunggel aki balo na chu hichi cho. Mihemin apadinga hichi phan te na tiong chu Satan in panala thai ti na chu me. Hui lang ta hui lai Satan in thu ta se hi chilai chu nan kan be go theology ang na sim kha lo mi che thu sim hi Peter in amihem ta sa lunggela ang angai lu zal cho angai lu zala pathin cho na ho si cho hi chi mihem lunggel chu Satan in pan sat na nei thei chu me hi chu ne het lo ham mihem lunggela phat lo dan chu na Peter chun ama lunggel le chi na chu pai la hen lang na pakai Jesun asei le pathina kon thilgon a he anati le ma ma am phading cho pakai Jesun jong ho si hi beta ama ta sa lunggel zo asan ta ji a chu na pakai Jesu ngai lu na toile ata sa lunggel hung san ta ji a chu Satan in hilai chu pan hung pan sa thei cho divine mission chu Satan in ep boleng chi divine mission hi chi divine mission of the cross is suboiling ati cho Peter a chu Peter ngai lu na chu Satan panan la thei chu me hi chi Satan in pan sat na thei an nei ding pha na chu pakai Jesu na pho cho he chu thildang to te ka he tang chule na Peter ta sa lunggel chu tu an nang ho lunggel ta bang hi cho pathenin thil khat agun chu question naga bol ki go no cho pathen lunglam chu iphiam he ma sataw ngo a thilgon iphiam he chin lowa na ta sa lunggela GMFDI thil so hoi naga vetwa I research elwa investigation khol chit na I chit na lowa hi chiwang setan ei mong tai na so pi na ngai lu cho aung hoyong na ngai lu setan he chi hi ta na ngai lu na ta sa ngai lu cho ju satan in pan sa na ne ya hi banga bible na ki ko mu piang bible ho ki san jong namu na sa sa mu lo na ki sa cho ngolpu pathin thu se na ga ki gel kin a bible chang hi zat ki pi chu itin explain dita satan in elole thila lagaw pholon thu ta ase no pakai Jesu Christa le ase ju ho ma sanga thu ta ase chu itin explain dita hichiki sanang chu satan in thu ta ase poina tin alayong bible chu azo wena ti hamele ele pathinin lagaw pholo aman no hoyong leng david la dangaw chu bible chang tam ta ki pi chu la bulangaw chi se chu la hi chu itin explain do ong na mi hem lunggel san sa wal hi tongo pathin na to chu nang itin iti na het thei di hichi a hinna bible chang nan pinge proverb bung som lo ko chang som ni la khat ga bio mi hem lung sunga thilgon tam pi aumin a hi jeng wangin pakai thilgon le phat sa bo chu ki phut dat ding a hi ipi ki phut dat da mo ki thole le pa pakai thilgon le phat sa bo chu ki phut dat ding a hi pathin thilgon o tua nangin video nan se ma hi chi pathina kon he na ti them pathina kon na ti bible ayong chu di cho elwala ayo aga se ma bang chun bible chang kan pi ho chu itin explain di ta me chu hung ki gelo aki sei sa vel sei ta potin na atha khat in se yo elo le video lui hongen changa chu kan le hil chin din he bible pathin in hagaw phalo aman ho na pathin hat chung nung a hi na ho jong izat ve na ki simpi a izat ve bible na ki vet sa wanga chu ne het thailo ta cho satan pan sat na nei ta chu me tua peter ngai lut banga chu na nangin jong na sopi ho na ngai lut ja chu nan sei di cho e wanga satan pan sat na ni ta cho nang pan na chu hung khol chin tang hi ja chu khol chi angai cha nei chu ka se bible chang khat ga ve ki do te Isaiah bung som nga le nga chang gi le chang ko o te ina mi ti le ka ngai to ho hi nang ho ngai to a hi pon na lampi ho jong ka lampi a hi poi tin pa kai na se ye a je chu le se changa van ho asan zo bangin keima lampi ho jong nang ho lampi ho sangin asang zon chule keima ngai to ho jong nang ho ngai to ho sangin asang zoi hi chi he proverb le Isaiah aki sei ta cho tua na boina Peter boina chuna ami himlung gela cho angai lut wal ja cho pathin hi chu hi sa pong el le cho pathin aga pakai su Christa cho aga pho cho a divine mission cho hello chu me tu a jong na nam mi pia hi divine mission thei cho hi chu hung khol ma chen ma sat lowa anangin pathin na to a hi lo jong hello hi ta cho na criticize nan mo bol jing chu I ma cha na hi lo ki het na cho pathin jong na son lo ki het na chu me ami nangai lut na chu satanin na kan cha hi a bible chang hi za na ki pia jong ne het thei lo ta chu me
banga sopi ngai lu ta na hi le gala na dem sanga chuna pathin jong na ta san lo pia nang hi vet vet le pathin ta san ho chun gala ko na dem lo pia amuna chia pathin tu apa kai jesu christian na to ho se ju na to ho i mu chula na ta san le pathin tha nei na zala chu gmf dia no pathina na ki son zala chu gmf dia no di chula gmf dia thila he na ti le na hunga na hung no do di chume hilaya na hung ni chu thu ta nan he di chu na lunggel le hilai mu na om chani na aki khi dan chu nan mu chen di chu Bible mum lo ho po in na pangjin Bible ho hi banga na ki la hi banga na ki seipia ne het mo che na ki mu mo sa che ai lo bi khat nan sei ki jin a video lui ho kan hil nei te to ama ban jong le na hi chi a ki sei sa ho nan vel sei ki na video lui mama kan hil pan dei te a bona ki sei chai sa ai ta ne het nom jong ai la ka video lui ho ka tha ve no akit phat le nan semai le wangna aki sei sa ho vel sei na lo ding in hin se to ayong hi minute nga ham kat ya ki via chapa aki sei sa vel sei kit akan hi akit phat le tha be khat in se o hi cho hi hoi tan ki mel chin lang bible chang ka pi ho cho adi point te le hi bible chang ho cho hin hil chi no ai lo le o pathin po ki vo men ti ka sei lo ni sei sa hi to ngoi chu ka sei chu me aklia kalwa thil na bol thu ne he koi le ka ti chu hilai ta ho chu me achule ka seinum pen chu edit in ki chim hi to hi chu chapang ho ki chip na bu cho edit na tika khana nang jong chu na video editor khat lang ting gmf de na ti na khu ga kat do ing ting elo la pathin a pha elo la hi chi a pha e kapomen na ti na khat khu ga lang ting hi chi te ni chu ga su to lang gmf de kapomen nan ti do di hi chi ta bang chun ki chim hi to na video doctor he gi na sei sa nang hui chu ho ko cho a video lung ke description nim pi tang hi chi nia hi chi ni khuwa sei hi chi pha na sei ti huin pi tang o thu ta sei nei le anang pi hi ivet vet le diabol characteristic ngen changnan po do bohime henge tu la ding hi chi chan hi akana hi ma ban ki chiong le i sei sa chu ki sei ki din na kana lo cho thu tha khan in sei tang hi chan ngau te